जो लीग होता है अंडर 7 also because 7 to 14 के एज ग्रुप में ना पांच एज बैंड है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्लान करके कितनी टीम्स हैं क्या पाथवे है क्योंकि अगर honestly start playing the team enjoying and overall in a problem give them minimum 20% to 2 football pitches and it is Reliance Foundation Rock Senior Kumulungo Tai Jompuijolo Borok Willa pilot project hisabe under 7 under 9 under 11 under 13 under 14 ni kaisa borok tournament khaina thangdong Reliance Foundation inke omoni bisingti chelatai bwrwi je chrai rok onek sujog subida mannai ebong borokno tournament ni bisingti borokni talent no naijaknai ebong oro kubui khai mane merit basis no bongni talent no porikha khaijangnai ebong bongno thungrejangnai team versus team 8 team kai tongnai protita age group ni no under 7 hindi under 9 hindi gamoni bisingti bongno saka tisanani upliftment khaine ni sini players songno serai ni simno triduli training rui saka tisano no process tamun bor tinoro visit khaine ni phayo bubagra bai kok salai ngai tai tabu Khumulung stadium borok nailike enke tini to borok ground visit simi khaine hayo omo ompore tabuk je tomon borok procedures complete khai khub tatri no ADC be baksakai mililai Reliance Foundation samung khaine thang tongo ebong je coaching academy khaine ni thang tongmani omo first step puila borok tournament khaine player basai khaine player naine omon pore no chengiri jangnai ngamono bongno onek paiple hambai eforo Reliance Foundation ni joto adong jara tini phaine rongno omono sing tegese kobu sanomu sung football simi naiglak sing joto khela football cricket ndi je kun tegese sing medium bisingdi sanomu tegese sing shooting club eba shooting academy bukungna thang tong sini Khumulungo gombo khub tatri nungnaina rok ombo step na hajagi tong ebong joto khela dula no sports o sing tebo sin chirai rokno busy khai tonani bagi chirai rokno kaham training rona bagi sing nainai o taklaini proshashan gamono median bisingte mono sanamu sungo aste aste norok nukbainai aste dire